Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka People's Democratic Front lane ka PDF menta ka sngi kala penlong ye ka jingalang jongka Hakasi National Dorbar Hall Maukhar ha ka ni ka sngi ka seng kala pen ko buram yu ba bante dorling do badeu MLA ka Maukon raw badu badeiru menteri ka tenat ka rep karyang badu ba Gavin William ubadeu MLA ka Sora Haga tega sngi ka seng kalapan benaru iki kerteng jong ki prangot ki kertong ki ban aireng ha ka election MLA ka ban salong shen. Ya kita ki prangot ki kertong lapan benado ba don bak kur kalang ba kini ki kertong ki kentop na Raliang constituency uba Shambok Garot na Mauhati uba Roswell Shadam na Umsning uba Donlang Soklen na East Shalong uba Romeo Pirarani na Nongkrem uba Agent Star Kurkalang na Mauplang constituency uba Auspicious Lingdo na Sora uba Gavin William ba na Maukon raw constituency uba Bantedor Lingdo. Ini Pak Bantedor, ini kan siap. Parti Jungi. Harga konstitusi Jungi ila don kita isu kilo level bagi high level. Maka kidong tersan bagi dong sabut Jungi Bobon kita di Baduk, bapak kita di Baduk, konstitusi penramli. Henry kita di Baduk apa konstitusi Jongi isai baik sebab pala. Nama apa? Dan PFI kerja terus karo, iyo tangki tali high level di Baduk. Harga kamai ke jiro. Iyo tangki tali high level ke berusaha. Harga ki business ro, kreatif bahasa jajaris. Kita ni jing kerja dorong. Harga taro, iyo tangki tali high level. Ilo level mendon cakap high hero. Tementang akan kerja ki, kebejul ha, bah ini ilo level. Kin mi nak seman Makin penduk pendam biarkan dia kecil pembeli bus new jom kini kita kelam jom ni apa kata konstitusi. Dia pressure ham nak kepada ke parti gitu ni. Bad pengidio, bad penjob dia kandidat dibagi rasai. Haknya kesenang arah jalan mulai. Baladan mentakasi dan pengamut di kandidatnya. Ikerman skam babar pengamut di kandidat ke parti kependian. Gimpoi syakat hong. Baru penang kenang baka parti ini halor gimana posto bakat hong ke baka gadon kan lak bat syakri ia di baiban nong fungsionong jong gejelar ini bat halal jong di konstitusi di bagi hidup dan kuat bani tuhi baka mau hati konstitusi ini kadang de ka konstitusi kabadang sat bintang hapo gejelar ini ngangin bio di ia lap election hapo mau kenreo kami kekerden kamawati mankes ni kami kekerden jong kamawati kiala election hapo nungkeren kami kekerden jong kamawati mankes nganas nyo dan pok bat ngasok mantha bai ba arden iara kembas election ni ngasok mawati marka kerden jong kamawati kami mankes desya ka konstitusi kabang la syalet ben ginong sumsong di badon hapo jong ka lakan no pusnang mentah kajian itu jong ginong sumsong hamawati ngimpat yuyo bagi kendu ya tiga malih dibagi ila penjab tang kita ki presiden sekretari jong ki blok bagi circle jong kano kena ke parti tang kita dibagi bagi kendu baru saksna
upay ba anong susunong umjuyo ba di kendu bat kinong nikmat ki kaji kendu kelong tang ke por election ladang don election ki pai ba ka sitom balada ki siu dak bisa rai don bayo ba di kendu kata tadi ka jaga ka bagi don ngisa syalebe cisya isya i konsulat cisya ki bayo lagi nong nikmat ki detang kita ni hamahoti ni bentang kita ki bala mi syakmat ki balong gilidar ki bahmat ya jom di parti la kejong ngebor ka pakin jabalai ban kitbok yang iki kandidat jong kampanye UPDF pangin yo ban boy syakatong boro kerang ki badi klay benda ban tuju ki ban sadi klero ngil siyo ya katong jong jong de menilai keren na kapor siya kapor ngil keren bat boro kawai ke cala ila keren siapang kata ka high level siapang kata ka low level bat kilawan man ya boro ki jinge ki balai bujai ki balai boru kom bat ki parti ki baber ki pensan ye la kajong gadia ki pensan ye la kajong benoren te hedre ke mau ka parti PDF ka sing ka pala yeng man sina na bada benoren jong jai bendeu bat pan shigri hop ya ka jai bendeu ken mau lada ka parti PDF kan wan hakopor bat hamdam mengi baro rawat kendayot bat yuwe ki bansa ki bansa saji bat ki baskan ai susu ya kecil mana nada kijong si kan mau maka parti PDF nado madasni ki boro ki nomtre parti halaki isun pada mana asya ki pa maka parti PDF kan wen ya uta uhai kan wen ya uta ulo kan warah ya kecil level ansa satang level ngin wen no yo uhai ngin wen no yo lu kata kolong maka jing ya ringkat lah oi kinong kiram terwa nagbenta ki konsumsi di bawah Ringiso tu pada kalian kejongi kum ke parti. Bagian syakti dalam ini. Yan kum kiri ramba. Untuk syamman keren dan kum kejing sisa. Pengilong kum kita kiram terwa. Penterwa hakman kipaiba. Balada kipaiba ki bet penjit yang ini kum kinami khmat jongi konsumsi di bawah Ngin terai ha kat balang. Kan ai ta jing sakri ke bencana utam kita baik-baik bagi jong. Ngai kuleiru ya ke parti ke belai bet banpin ku burom yang ni ke armut ki emele jong ke parti ke belai ini hadu ki kisni ki por gomenta. Oi omna banne. Ke parti ke jongi ke brangshen. Ke dunia ni ke jongi ilajat kejo sya kahindrius nam ke jingyal ki kejongi kum ke parti ilama cisha ye jingye ki debit kyang ki babur omna banlen ke jing terwa na ki parti bo fair bagi mi kman na namta ke ni election ke banwan kumju yang ni ki amun ke mele kaladan ndai na kalen ke jonga ngi kran ya ke ni goi ke kiti kamal na insinya la Barangkali anda cuma nasoburo misi kadai ya ke parti PDF. Ngarang yang ya ke election house nama aja kapna kadai kasin ke beningkong pangan ni sekal lempu. Naga benta banong tau orang terwa na benta ke konsumsi ke jom. Paiba rai ini ini berpikir yang kena ke lempor banong kumnong ikmat naga sora konsumsi. Barang itu opor abang idan ya kecil terma hamtam namita ke election ke banwan. Ken mau ba nagalian ke jongi ide so kurang ya ke parti ke belak jet ningkong yang bernikmat nagata ke parti. Berkumang jom kum kibril. Teng hatu balong ke badai bagi sudan hakanono parti tangga por sobha ngitkelan por besosi. Atau walau badai, Henry kebenta kejongi kum kinong ikmat, pangilami isyakalem ko, panong kum kita kiram terwa hakmat ipaipa, bo paipa ka CTV, kinmao panagalia kejongi iriman scam ya kanong, panagalia kejongi, walang ya kendo ya kirai raidam kibak kum nur, walang ya kendo ikidipit yang kibak kum nur. Rena kalian kejongi di mana scam ni kanong le, berkanong le kanong ba, ban ai ya kata ke jing sakri ke bencana yang tutam
nagabenta ipaiba ibagi jong. Ai buram ni parti keberapa baik terbang ya kali ke program berpin ku buram yang ni armut ki MLA. Oi aji sisa kiwe parti kira persyang manwala walenti pendu pendam no ya kali ke parti ke jong. Negara persyang ya gerenti kibahar to. Dengan kalian ke jongi nilai scam, armut ki MLA ni scam. Kira persyang tu apa kipek, kira persyang kenko, Malaysia rata ke parti, rata ke permi, yang tak lain ki candidate. Ini isok man. Agar first list jong ka chin berbana ke jong. Ya ki candidate ilayo pandikler hadu pramun ki candidate. Pada kalian ke jong iru ke parti. Shen ni sampai saka second list. Kepada kalian ke jong ni hakini ditayal di Banwan. Kenagalan ka jongi kung parti. Patong president ba clear jong parti. Ngasan ong yepi kung kinong kitkam hapo ki district patong jo hapo ki zonal committee ba pero ke. Ba pemde kan so tama. Nagalan ka jongi walang yekendo kini engineer ibobon. Rekdo ni persang ni trailer. Panpili kena. Ba kane ka parti ka jongi kanang ki shapran. Nagaway ka po siya kaway pa. Pagpulsyang manaya kata ka jinsak ni ka bacana luta. Nagabenta kipay ba kibali ijo. Ikan men pengidyo ang head uso chung. Nangit skam lingba kani ka jelang ka pamenta kasi ngin sayo benra ko bo. Siya kisnong itaw bijo. Siya ki constituency ki bokren bijo. Bagi dia tu bakumno kani ka jingkelo nang. Bakumno pangilapan benai di candidate jongi. Kani ka sin anong no kapag iyo pan benito officially kapag ikaw. Bagi ini yang the second list kapag isa pemilihan. Namar kadon ka jingong ba kadon ka jingya keren. Ba kapilihan kan nungod kan say candidate. Ngasyong tangkaway kabaw hasi jongi keren yang kadir. Kadang lang kapag penkun suki ya pun syukuri ajuan. Dan yang lain, ni kong ke parti ni long kong ka, indai ki parti kiba syuyaya asonya. Banyak perkat nak benta kata kucing yang risa kau hitam lah benta. Bancunya tamasa, hendak ke parti badan akan nurun paskan. Dia nak kata niat akan lenti ke berjajah, akan lenti ke berdai. Bakundo man ay chisekri to shay ba to bakhu chi pai ba no shok shna hapo ajla ay jongi nganung sim shu nganung kata shu kai ga pakilakran ki orang ba syakma andai tang kawai na kwa bakan mau baka PDF ka People Democratic Front kami bahadan ka daw ba dam dei badan ka daw ba nakabenta kariban ka jay bendreo ngan ya tu dipikata Ubah pantai dor, udang don, aku keseng kongres. Kata kadai ubah hidupkan mau bro. Buat kini kiri rambah di don lang niru. Ngatrai kelai don lagi jongi parti. Lari idon segi parti jiwa ngimlah ban parti. Kadau bah bakami kepidi. Kadai haus nam araja katsa. Kaba baru pitep. Hadirin maka High Court badan burung. Kalau slide no ikhtiar rambah Padai hati kapor, kemangi kum gilu ramba apa discount. Baban kita nang, bangi berkat kumno bangi dia dia nang kata kali. Lada don ju unong sensar tahu. Udon saudara senang, ramba senang, sket senang ulah menteri kamu. Kaya kebanja, ya kali kebayi kecomi. Kaba kari ngirong kari keberkerpang. Kabala penkubor ke constitution jong kari India lima ke 6 schedule. Ban aibor ini nakabenta bangin sensya nakabenta ipai dulu bagi aku kejelak itu hadir ketai kecinjangan itu sedang berkat sedang penyabi sedang pengidia keren ni sedang menirung sepok sekretariat Andre longkum utu hapo longkum tu beriu hapo kelausan apa indenya apa pertar undan boyos Dai na daga dam ne tibi. Jingsang ibore.
Isdang banyak beli jemput, isdang banyak lupa, bat kepelong, banginyo ke parti. Bat ngindalai fight, bat nilai keren, bat nilai cenusur Supreme Court. Ikan mah, inomlah bangkelak ane kepot, unong ilang pada jom ane ke parti, bayi dalam rekat, balai terai sistem lah, balai terai ong bang baterai, kam sudah. Walaupun singan doi, nilai persang lang, nilai ayat na. Bat insayo biang ke interim order na pos. Bat kata, kumbalong bentang insayo biang kundi pengini terai kata. Pengini terai kumbajulong ang kipor ki pamensuan. Kamtam nakalian ki sodal sinong, ki rangbat sinong, ki secretary sinong, kapok sinong ki paper. Bat nakan mau hati kipor. Hadir bangiyo ikan interim order. Ngatrai baro hidup kelan. Ba usim jongka hima beli, bat ka dis council usim jongka hima khairan, bat ka dis council iyo ban aisana ya iram basno ya isodashno ban ngakwa banong ipitang gawe imdei ban kelak ya tadi maaf ya lah ya iram basno maposa kiba mensual dan iong bangidon kam ban lishim sanat napo usim jongka hima beli ya on le di usar takasana Andre fikir mau pak hadir pelami katu ke order na pos Supreme Court interim order haduk mentang dia kan itu baru akan ini kerjakan dan di pawut ya dan mana asana bersyukur asana berkali ke mana ya kata riti ya ke dustur ke bau longshua umansua labu baik berhenti nak benda dari berkecil ini long kiai bapelong ya dari ke parti kumni Henry bersofi kalau pak hadir pengilajok sawut bagi nasional yang kata sorkat kepada mereka juga arut yo penong belisah bat arut kalau chairman haki department di paper nah so komen pada mereka juga sawut kamdan kata kecil tadi kamdan kata kecil halang dah kecil struktur bah given bat jasad yang memilih jong-jong ini balailah ini bagi siapa kamu bagi persiang bagi penting bagi tray tetap kerja bagi jigi tray kecongi kalau baik nak benda bangentiu ya kari berkecat lebih bagi hak cukup perlu bagi persiang kan malah penuh menang bertanya ke parti Andre kau sungsi kalau bapak yang kecil kerja kadang kata kerja bang suntuk tadi yang nong lah benda kerja sim kamu bagi persiang penpai penperah ke parti Andre tanggawi yang dituruti kerjanya ini bagi kerjanya terhilang kerjanya penpai bagi orang kata kerja suatu jemput kaya telun kaya banyak keren nak kau posisi hadu kabar pelong bagi ke parti jumi kan ini kumpulan kumpulan mana bagi next step bagi pada jumi prangut ibabun ibadon haulain juga jinjak banong berjak lupa sentum normo tambah mau dipikir mau baka parti PDF kan degawe kabang ini yo banyak tahu soal yang sesi tambah tanggawe kuat kadang tanggawe kuat kadang kabakum ke parti kelayan ada kejadian nanti kepada kerja siapa sibun kikam nale nakabenta kapit kebiang jom kisamla bat jom kinauran bahaga manifesto hu araja kakra kabang ilabu nak mandu kalau bangin kentiu ikon samla jungi haka kamelekai sampai kita manifesto jom kapidia pewarja kakra kabang apa kabang ilang kerensyai kalau bangin kentiu ikinauran jungi pokok jelah bat kiwai kibabut nang ta po manifesto kibajrampa masih kuat bani tu ibu bayar day ban kikam ilekai cuci kon samlai jongi habuar hajar kat kendal aga jingalam jonga ku sports minister ngilade ban approve ya ka sports policy kata ka de jok jok parti kau ya